le camp de Kisantu là, le camp de Lunatra. Kisantu vipi kikongo tokele vovanga. Mbanza ngungu, yani mbanza nkutu mbanza ngungu, mbanza Kongo, mbanza mbata, mbanza lemba. Mbanza ngungu ntoto mya bakongo. Kikongo tokele vovanga kumbanza ngungu. Unuki yaki mangala makotele kuna bakongo kikongo kyabatekele nima mangala bayandikiri vova. Kimpese ntoto mya bakongo. Ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique Kimpese. Buna bana babo baba Kongo école primaire ka bakele vanga muzi territoire zao ni bakele kuza ku Kimpese. Na te bangala kuntandu kuiza longu ka ku Kimpese. Nemu Kikongo bakele longu kilanga. Buna Kimpese kiko ntoto maba Kongo Kikongo makele vovanga. Bwavo lwe ku Kimpese. Saben Kongo weti kukimona kiti kinani ka kitu kiri mangala bayandikiri vova ndunda buzengi kare kuzaidi oko vo mu mazulu kanda da Kongo ikanda ntete mu Afrique centrale bwabu kanda dio yantete di yandikiri kola matata nzambe ampungu ndinga ikonga luveni beno ngongo eno manga bole tibanzira vous devez être dominé, c'est tout. Kuluozi mtoto mya bakongo kuluozi Kikongo tokele vovanga wabulo enda kuluozi na tema fatama monsono mangala bakongo bandiki vova. Qu'est-ce que vous croyez vous? On ne se moque pas de Dieu. Dans nzambe le vendi à Kikongo beno nikanda na tema Afrique centrale balu veni ndinga lu yambudi yo ndinga zanzenza ndinga pamba lu yani ko na vovi. Qu'est-ce que vous croyez? Nkilo tibanza beno bana ndi kitukiri jingamba bimantinu maboyi. Alors c'est normal que bavengi lui alku kinsasa kameti kulu kipako parce que ngamba zabakanda makuntandu lwenda kulufu munzira ya kwangola ntoto mya bakongo Kikongo twakelevo vanga unika ya kulufu Kiswahili kakotele kuna Kiswahili bayandike vwa kulufu wenda kumatadi Kikongo kina makefa matadi mukonganta makefa di tadi veut dire les pierres et en Israël makefa ça veut aussi dire les pierres. Luenda kumatadi Kikongo tokele vovanga kumatadi bwabolo akumato no mangola beti fova banani bakongo. Est-ce que ben lukizeidi akapulona ben ke luzeidi okati ben ni banani ben bakongo